Uhlelo wesifazane oyisangoma ubebhejile ukuthi-ke into kaNgizwe ngeke zimhambele kahle. Sawubona kuphina kubi lapho ngekhona lo mbosa njengamanje ukubingelela yena mathenda cosi intombi zomqamulo amehla kabanye baqamela imali ukuthi bowazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicathenze kulungile upress subscribe button share uphinde comment khona konke uma usubscribe ayike imali kuhamba susenza ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufaka video phambili ngenza kwethu njengoba-ke abantu be-EFF bebefungile kanti khona nemama oyisangoma impela obefungile wathi cha uNgizwe bawubhekana naye iziqu bayoqala ngayo nje bewumama akadingi ngisho obaba ngaphandle umusho isikhathi sakho umntana esekhaya ufuneka sikuchaze lokusisho ukuthi umcimbi kaNgizwe ube impumelelo kanye futhi nowamalema ube impumelelo okunye futhi kumele sikusho lemicimbi ibihlukene i-agenda yakhona ibihlukene kakhulu so asikwazi ukuthi siqhathanise sithi uNgizwe uhluliwe ehlulo umalema yabo so kodwa-ke if kuwukuthi ufuna ngichaze ngicela ubhale la kwi-comment section ukuthi ubuhluke kanjani i-agenda yakhona and yini edala ukuthi kube ngathi omunye uyahlula kube ngathi omunye uyawina kube ngathi omunye khona la ahluleka khona kube ngathi omunye khona la wina khona ngicela sihlangane la kwi-comment section usho emva kokuba ubukele video yalo mama. Ngikhuluma nawe Ngizwe Mchunu. Ngizozama ukukhuluma isiZulu ngoba ngifuna ukuthi ungizwe kahle mangikhuluma nawe mfana kithi. Ngifuna ungizwe kahle. Ngiyakhuza Ngizwe Mchunu. Umchunu lonto bayibizayo. Ngizwe. Ngiyakhuza Ngizwe. Ngithi kuwe uyabona la lesa stadium sithi sizoya khona singu-EFF kulapho siya khona ke mfana wakithi ngo-10 sizobhekena kanje nawo sizobhekena kanje ibe nguwe ibe sithi thina kwaXhosa ke asimzuma umuntu ke simqonda ngqo kwanje asifuna ukukuzuma kuloko ngikutshela ukuthi nge-10 sizokube sipha because ngifuna ube ready sizobhekana nawe kanje singomame abesilisa sizobabeka la ecaleni ibe uwe nathi singomama sizodila nawe Ngizwe engalamini if wena udila nathi I will respond hayi sizoresponda Ngizwe hayi ngifuna ukutshela ukuthi if you are dealing with us hayi we gonna respond back my friend. You rather don't start. You rather don't start because we will respond, and you won't like when we respond. You won't like it. You won't like it. And ungacabanga ukuthi ngabesilisa bazokudila nawe uzawuqondana nabesimame kanje. Abesilisa sawabeka ecaleni siqondane nawe kanje Ngizwe. Sizokubonisa ukuthi uyiboy abesilisa they will never touch you, they won't touch you anyway because uyiboy yanyana so udinga thina manje wena udinga thina igama likamalema kudala ukhuluma ngoCIC kabi kudala manje hayi sekukhuluma thina manje and ke thina ke sizawudila nawe emini nasebusuku uyabaza omame uyabaza besifazane uyasazi mos but thina we are capable of anything singomame day and night asilali be warned.